نحیا زمار لی سال 2014 ده هات بو کنترول کرن ji balçekdarên Daeş ve bu mawê çend mehan belê di evî maweyî da çekdarên Dewleta İslamî piraniya xaniyên Kurdan û fermanberên hikûmî û kadrên partên Kurdî xirab kirin û teqandin. Got niha asewarên ewan xaniya diyarin belê piştî zûmar hatiye rizgarkirin û xelek vegeriye ser malên xwe diyardeka nû peyda bû ku ew kesên xaniyên wan hatine teqandin niha di xaniyên çekdarên Daeş ve jiyana xwe bene ser û dibêjin em tu cara desta ji evan xaniya bernadeyn. بجي جنازه مدرخين قضيه ازدرك مالا من داعش فجر كري وازمارك داعش دي اشاو بالميدان وشي ثاني تدوز داعش برده انها شغلات داعش بيت صفحاك شغلات ساعه بير شغلات كري داعش نهاتي كري تشتك نبوي افعل عردي كي عردي قرقرياي عردي ترموس قربر صدام حسين جبركر زماج ويدري راكر اني يب عردي قرقريا داني حرد قسم كري البدري دا شهداء عربه داد رفيق الحزب يد عربة نفتيمة هذا دري مالا سيارة كم فخخ رجع خد بيبينا دري مالي سيارة فجر كرن مالا من اف مالا من وبراي من وبسمامي من سيارة فجر كرن دوسي زاروكين بريدار بو كشكا من عمري تقريبا 13 سال بو 2002 عمري 13 سال بو شهيد بو ام جيمان حتى من فاتحة خلاص كبشتي هاي كي داعش هذا وقت داعش جهاتي تمنيام مالي منه وبراي منه وبسمامي منه حمو فجر كرد هذا ما جي فجر كرد سبابي بس همانو كرد ومسؤول احمد عمر اجي اكنجي ناحية زمارة وجهوزا ميسا رشيايا ببهانه يكو او كسو كارنوي ده خدمت اللشکری دانه 12 خانیên wan ji balçekdarên Daeş ve hatine teqandin zêde barî birna gel û pelên navmalê Lewma Ehmed dibêjît ez bo tolvekirinê hatîme xaniyê evî kesî ve ew ê xaniyê min teqandî. انتقامي برا از يك او قلت ما از يك جمع بقى از مثلا بيخواني ما از يك جمع صادم كلمة خوانية كي امير داعش ونافي خالد ودنيا حميد زاني برا از بيخواني ما صادم كلمة خواني خالد داعش امير داعش با او امير خواني منهم روبي منهم ملاطي محمي تقاندين با اجي او انتقام جيره اجي كلمة خواني ويد اتشجاج خواني ويش درناكبون به سادان خانیên Kurdan hatine teqandin li sunûrê Nahya Zumar ji balçekdarên Daeş ve bihêceta wê çendê ku Kurdin yan ku fermanberên hikûmî ne. Belê piştî Zumar hatiye rizgarkirin diyardeka nî hate dî ji bal wan zerarmenda ve ku niha di akincîne di xaniyên çekdarên Daeş ve. Kawa Umer dengê Emerîka, Qeza Tel Ehfer, Nahya Zumar.